Kublaya pi waro, hakani ka video kwa open snyao chapi wacha Bein Salman Khan haki wapon, we the delete uki iwa tweet uha xle, hawakamte ne yi idaw Bein kia ukamte, yi yo u tweet, we wa ile wan delete uki, te ton paj iya kani ka video hadu wakot, kanang wayo tip iya wasakyan, te hamda mu yo subscribe, kanang wayo pten cho cho pi yo yiki video watame, te ton sedangi. Uwi neki actor Bollywood uwa pau nambha, duha India hendai hawaro hi kawi ka perthai, uwa da tip lang iwaro kamu Salman Khan, da cha Bein haki wabon, hadien wa post haka ex account nin kasngi, ha iwa da Thoh, thank God for the ceasefire. Salman Khan da tweet ya ite hadien wa manjur ka Pakistan wa ka India wo sange no ya ka Thma, we wo sedang no ya ka ceasefire nin ijanmet. Hey wa du hadien chibe chipor, datang kan biang ka Pakistan ya kati ka ceasefire, we dasdang ko ufire ha LOC, we pa yaki drone chakita wa per ha India. Salman Khan da delete wanuki ite iwa tweet hadien wa ki wa Thoh hajrong ite iwa tweet they wa ong wa da suki hey por wa panman ka India ya ka operation sender, ha iwa da yapdang tamchis pa angut ki teroris, we da ongki wa ilem tweet ne penyu ya support iyong ya ka India, hadien wa panman ya ka operation center. Katte wan dia monjur ki ceasefire, dang ites dang uwo kelam we wo tweet. Hadien wa wa Thoh kamte, Salman Khan da delete no uki ite tweet Kam wa man katte da bon bhaki wa ya kelam hajrong ite iwa delete Salman Khan ya ite tweet day wa ong wa sarom hadien wa ki wa ong, wa suki haka operation center, wa iwa ong wam upen yo support ya ka India. Tang wa da wan ki fan ki wa support ya day wa ong wa mto nei te idaw, da delete uki ite tweet nei bha wa da tangkhan ka Pakistan ya ka ceasefire. Te pi wan kamon snyao pi, wa delete uki kat wa ki wa ong, wa suki hey por wa dep ka India wo panman ya ka operation center namo, wa delete uki nei da wa da tangkhan wan ka Pakistan ya ka ceasefire mo. Ye uto ye udamle tang wa Salman Khan da penrem Joor ya ki teroris, heiyatoh wa iwa jia ha pahalgam iwa da chim ye mensen yong ki arpon rungut, we da pensnyao ule ye snyao diaw chaki wa hayung hasem yong ki te ki wa yap. Kam wo pen kan mo, wa ka film Thma Salman Khan ka Sikandar da flop ko, te du kini don he, ye subscribe, like, we share ye ki video khub lai chibon.